Narok, Kajiado, Oseu Nalolongam, Paran TV, Naboisho, Olosholema. Karibu na gaithoki Ole Mpatiany Laa Paran TV na irishata nikijingita na enkiguana ang edo tata atolikio na yaga ajo kiata olomoni tenkitesheni oltung'ani doi arriyo oleng tombaa naipirta ne biashara wentoki tata nikijo ene economy na ninye di National Director South Rift le Chamber of Commerce etii tenebo yiok na David Ole Mpatiany tenkitesheni na kaisho na kana rishata mehomo dukuya airoroki olosho ying'orita yiok pikitumoki ashom dukuya. Karibu sana. Ashe oleng Benjamin. Ore tata onkarna kaji David Ole Mpatiany nanu National Director uitashige olturrur elojo Kenya National Chamber of Commerce in charge of South Rift. Neeku ashe oleng tenkitesheni Paran TV the siai sapuk negira aasaki olosho negira aiteng'en olosho neeku ekijo ashe oleng najo ashe oleng teniaba South Rift. Ashe oleng. Ole Mpatiany Laa Paran TV nakiguana kijingita ntodua naaji eewuo olomoni netii naa teniyieu duo niyiolou naajo kanyoo naipirta ashu kanyoo nagira alo dukuya tombaa naipirta ne biashara nkarriyiano ajo na sample direu ng'ura naatusuja yiok tenkoitoi Facebook tenkoitoi e YouTube tesiraki siyiok irkiliku linonok tenkoitoi najo ene SMS tormosori naapishana ormosori are nabo isit. Maybe David tening'asa ake aibalakinye irmaasai ajo amaa ena toki nikijo enewueji nikijo South Rift kaka counties kuna. Ore kuna counties naa ketii Orkejuado, netii Narok, netii Bomet o Kericho, o Laikipia o Nakuru. Neeku nena kauntini duo eji South Rift. Ninye itasheki. Yes. Eyioloi Chamber of Commerce ajo olturrur ele oduaya biasharani o connect maybe naaji iltung'anak le kulikae oshon irbiasharani ooponu ele osho na ninye eponunui ajo na sample direu aimaki tombaa naipirta naaji ne biashara kanyoo nanarikino nelo dukuya kai epiki biashara naje ninepu ajo olturrur naaji ele laa ebaiki nitu emoku iltung'anak kumok oleng ayiolou duo ajo kanyoo esiai enye telalai tolosho le Kenya. Nitoki aaku lolo naa letaa ketii Kajiado, ketii Narok, ketii Laikipia no Bomet iwuejitin akeyie netii irmaasai naa netii ilaramatak. So teninepu taata ajo iteruaki naaji atum ajo na sample direu mbaa naipirta nina nijo kinkilikuan ajo kolturrur ele naaji oota enkapisi, kolturrur ele oota nkulie opisini kutitik, ketii kulie tung'anak otii maybe direct otumore naa kaji inkoko pigira ailepunye biashara ekuna counties. Number 2, kidimayu pasa dii naa egira aing'orr irbiasharani loonkishu, irbiasharani le kule amu ninche taa biasharani nikiata yiok saai duo naayiolo naaji irmaasai airelate with. Ore ake piiro biashara nitu imaki enkiteng nelelek oleng edol oladuo maasani enaa etung'uayioki teboo. So mayiolo tenaa kama ena biashara ele turrur ojo Chamber of Commerce biashara specific tena ena biashara ake nabo oshiake nikiyiolo biashara ni biashara as long as igira make nkuti ropiyiani ajo na sample direu faida entoki nindim ajo na sample direu aitaa biashara. Egira naake aponu Ole Mpatiany Laa Paran TV tadamu ajo teniata swali naipirta ena ina biashara enkilikuana yiok tenkoitoi e Facebook live kitii tening'orita te TV ino ekitii tena YouTube indim sii atusuja yiok. Najita ashe oleng toltung'anak kumok oleng ogira asuj yiok.
ashe oleng Benjamin. Ore ele turrur oji Chamber of Commerce no olturrur oiterungoki apa 1964. Neeku eeta larin 80. Ore tenajo eng'orr oleng netu aikata emoku irmaasai esiai Kenya National Chamber of Commerce tenkaraki taa entoki nabo walotu apa nanu ele turrur naaji tanang'asa naaji alimu enaa enaikunakine nanu paepuo aaku chairman amu ataa chairman toontaami are te county. Ore apa 2016 naa inakata atijing'ua nanu ashomo enguko Ndong'o, Isa Ndong'o. Nitoki ake atum orpayian oji Ole Kamoyiai, nelotu orpayian sinye oji Ole Supeo. Kake ore palotu nanu, ore entoki ekwanza natang'asa aas naa atejo alotu Orkejuodo paayake agira aya ilo orika najo alotu aing'orr Orkejuodo kulikae tung'anak loreren otii erikore amu orkisii apa otii Orkejuodo. Ore Samburu naa oltung'ani oji Ormeroni otii. Nang'asa ajo kang'asa aing'oru ena legacy nabo paang'as aitutum kuna ajijik ang' ormaasai. Ore Laikipia nalaikino oshi Laikipia nalo apik oltung'ani metaa ninye vice chairman. Lakini nalotu naapik Ole Tangwa Orkejuodo, napik oltung'ani oji Ole Leng'u te Samburu. Ore entoki paashomo apa nanu ena Kirishatiano naa paashomo inaalo biashara, kara nanu biashara kwanza. Nemetaa ore nanu Benjamin etu aikata nanu aigil. Paishu ake college nalotu aasaki koon biashara. Ataasa esiai oondapan, ataasa esiai oolukunguni, ataasa esiai mtumba. Neeku meeta nanu orkasi ake ninye letu naas ake ninye oidimayu duo pias. Neeku kwanza ataa qualified paarik iladuo tung'anak. Ore enaasie Chamber of Commerce naa sauti looltung'anak oji irbiasharani. Naa keeta entoki naji mama mboga. Na ore mama mboga naa entomononi narip isaen. Entomononi naa namirr enkae kiti toki muj ake ninye naatae. Neeku ore ele turrur naa kwanza kitasheki esiai orbiasharani. Natii ake nai 1964 itayioki apa. Ore ele orika latii nanu saai paisho ntaami are nalotu ake aing'oru ele orika sapuk. Nemelelek apa amu ore piing'orr ilaari kutoka 1964 itu aikata kitum national office. Ore entoki naji national office naa headquarter natii nai iltung'anak oigero saidi ya 60. Nemetii ormaasani oigero tina office eshumata. Amu ore taata entoki muhimu naa tenijing'u ena office eshumata. Ore paalotu najing' naishori nkamitini karibu are. Aiwuo nye entoki najo HR. Amu atejo aing'orr itorrono nai tenalotu naleisho najo ashu alotu nalo ajing' nkamitini nemeeta maana amu ore entoki kwanza natejo ena committee ajing' HR amu metii ormaasani oigeroki tinewueji. Nang'as aaku naa nasiko tinewueji. Ore sii entoki are najing' ena agriculture. Neeku ore taata osauti saa hii ore kulo tung'anak otii Orkejuodo chairman Ole Narok Ole Samburu matang'asa airor sii esiai duo naipirta iyiok. Netaa ketumoki amu ore nkishu naa nanu oru. Etu taa anaa Senate. Amu devolve. Neeku ore kuna tokitin kumok netaa ketum amu etaa nanu enkong'u enye. Ayieu nai nayiolou ajo Chamber of Commerce amu tenijo naa biashara. Olturrur ele naaji le serkali metaa matejo nai enaa kuna parastatals. Tenaa metaa kiindim nai nikijo ore nijo ingero nkera are te national office enaa inewueji e HR. Yaani muundo ele tung'anak tejo naa naaji tejo ioru nkishu. Kakwa kishu kuna? Kai ingo eniaru nkishu araki county. Ashe oleng. Ore taa entoki najito tinewueji naa ntokitin are. Kwanza ore olturrur naa it is
it is an independent organization. It is like court. Those negure ile tuna kitashi mele serikali. Kake kere ndoko na CEO certificate of origin. Negure na yara rasindai na olongani la SG. La hiyo sahi Francis Atuli Tekotu. What do the Yone Kiata chamber president? A chamber president, yeah, and then we have 10 directors Oitashik regions. And you are one of them. I'm the one of them. I'm more the Rift Valley, Nigiata North and South. Yes. Now we have 10 directors. Nigiata chamber president, Nigiata deputy lenye. Na kwa rale turur enindog na isho ninye ngolon na kulo biasharani na sininje shares ya serikali amugari na yana rugna jo CEO. Yes. Yani the certificate of origin. Yes. Exportation oshi ore na rana magadi soda. Ore shi export na dashua na ile neji maua. Na ro shi a certain percent. Na dungori te serikali. Na kuna chamba njana I hold. Ana percent. Na kuna kelo atule turu. Negu mera nangol negu na ibaji to na ditoki bagi na rai na current president. He must be the patron of the Chamber of Commerce. Ore aba former president na nyapa. Ore saizi na ore current president na nyeche patron. Amara tenina bonaji tengiranya nyugoro kuna kula sotwak kajara begi ya urmasai edna yang gazeti ajo euo olosho le Korea mo ambassador le Korea nebono esho Kajiado eretoto billion nabo specifically mba na iberta ne biotisho amati ne wi amu ropiani na ingwa lekai osho kera Chamber of Commerce any endoge na guarantee ni wi asho role kera role sababu amu ore na ibare jo patron melo president lana cop outside the country without a Chamber of Commerce. Amu biashara na. Amu biashara no shibini ngejuto ore na rameti sai Japan. It represent na njoshi eji area Maria president eldongana le biashara. Nere ndog naji MOU mukataba. Ore shana mukataba na ena cop oibia cop eno olosho le Kenya ngole bebeke mukataba olosho le Poland. Yeah. Negu yono katikati. Amore la ore ndongana le Jacob le Chamber of Commerce ole na ko. Na ke bono mo ni gere mkataba yani orningo. Yes. Na ore na exchange. Na chamber na mo business. Ore na ni jitro Korea. Lazima begi ya patent pass. Amore na dite yakunda kuwapi na ngwapi na shomo DUKUYA. Negu mera deal ninde matasa. Metunana na sai na ga masaya ni kirota sai. Ore na da ninje na advance sabu ko lenga muke yul na jinje oji business enyo na eji biashara. Ore da na ko ore te dunia msima. Na Chamber of Commerce ninje oitashi ninje bungitanko. Biashara ni nijebi ore te Kenya na neja ore dorge jodo na neja paka jishi negure nendo nigira la uyo gira enkaji ormasai na endoki naji engitengena na nyoge gira ala unyina erikori amore tena kataiti tena na kizesheni na bo biashara ira tena raya do aburi biashara. Amone teniyo wanato kitiniyo teneyo tanayo adene tangase ndoki nayo usu nalo twengitesheni no na biashara na kitu. Sure. Ne wore ndoki na tarawa yo siadi na napa enakitengena. Ori kora ampia. Amora bana ndoki naji naji biashara niterwogia ba $1 ndongana bojo Portuguese. No 1840, no 18 whatever. Bebo nuava no cost.
through the warships. Neeku ore tinakata ina rishata apa etu naa oshi yiok kisujaa. Na ina tinakata ore tinakata kijito ore irkokoyo nikijo irkulikae oreren eibung'a naa ninche inakata ina biashara neeku ina peetii inewueji. Good. Kajo etoning'uto tenakata irmaasai netayiolito ajo kanyioo esiai e Chamber of Commerce tolosho o te county. Maybe itaa oltung'ani otijing'a naaji ina rishata apa aiteru te county level. Iyie apa chairman lele taata iyie director, national director le South Rift. Netii nena counties ormaasai. Ama intashe tinewueji amu etaa naa itumoki aing'ura nena counties pokira Laikipia, Kajiado, Narok, Samburu. Kanyioo naa indim atejo aishoo an overview ombaa naipirta ne biashara o uchumi olosho lormaasai. Ore entoki e kwanza naa kira sawa naaji tenikimbung' biashara. Amu ore entoki e kwanza naa peking'as airimaa biashara. Ajo pekinyorraa. Niking'as aanyorraa. Amu ore oshi entoki muj hata teniyieu nilo kanisa naa tening'as aiokoka naa keleleku naa mbaa inonok. Lakini ore naa peetu iokoka naa kegol. Neeku ore entoki e kwanza naa peking'as aanyorraa. Ajo ore tinakata nikirikino duo kuna baa apa esiadi muj. Ore naa paishoru ena historia 1960 whatever, that is around 60 years. Yes. Matung'asie ene. Maape dukuya ajo kanyioo nabaiki nikias. Neeku ore tinakata entoki nang'as ajoki nagira saai alimu natii oltau lai naa entoki e kwanza peking'as aanyorraa ena biashara ajo ekias. Nikijo enough is enough. Matejo kiti. Amu ore uchumi ang, economy ang ormaasai naa etu nye ebaya 10%. Tejo anyoo. Ore entoki e kwanza mikipik iropiyiani account. Hata emaa naa circulation oropiyiani kebaa. Ikumok. Ore enkae toki piing'as ayiolou ajo value ajo enyeji value. Yani ore value oropiyiani naa ore iyata tinakata Benjamin 10,000 naa indim ataasie biashara. Meinya ake naa indim atejo ore maata entoki naidim ataasa te 10,000. Naa kidimayu. Naa ina oshi peekijito ore kulo aputa lang ore eeta ninche 5,000 naa kiteru biashara. Amu kelo hoki. Ninyang'u ntokitin te mali nemirr netum entoki naji commission neshukunye adake aponaa enaduo toki enye. Amu ore oshi ninche naa menoto ake ninye hata teneponu Narok naa tenetum ashu epuo Orkejuado naa peetum ninche ewueji nirrag. Neeku peking'as aanyorraa ajo ekias ena biashara anaa enaidimayu. Kanyioo major challenge nitodua enaa olarikoni otaasie naaji tiatua irmaasai tolaini le biashara nagira amitiki irmaasai enyorraa. Amu teninepu taadoi kijoki ormaasani kidim inepu naaji oltung'ani otimira matejo ilasho 10. Nedung'ie entonai enye nejo kashuku lukuny olapa asho lainei pokira 10. Metaa ata etudung'o entonai tenkitanyanyukoto tenaa ke sukuul etalaa sukuul kake eton etii lapa asho 10 nkishu meba duo tenaa ketaa kutitik kake eton etii nena lukuny elelo asho. Nainepu naaji oltung'ani ojo ata tenakata amu agira naaji aimaki chama oltasati oing'ua Meru oshiake chama naitamanakinoi naa ketii ntasati netaa ketii nena chamai. Kake kanyioo nagira aishoru naaji engolon kanyioo difficult ashu challenge pemegira naaji nagira amitiki naaji lelo maasai iteru naaji nena biasharani naijo enaa ina nijito ene mbalimbali nimaniki amu ore recently nikitaasa research era ilo Narok ashu ilo Kajiado ninepu ormaasani kiwoshoki namuka orangi. Ninepu ormaasani itamanaa tenaa keloshi irkeek le kienyeji kulo ake lormaasai. Kake kanyioo sa nagira aaku eloket. Ore entoki nagira aaku eloket sapuk oleng naatiaka naaji peking'as aaminie ate. Niking'as ayiolou ajo ekiata market. Amu ore ormaasani neminyang'u oltung'ani lenye. Niking'as aitayu taata ina narrative aing'uraa nikijo naaji enoshi naji ashindwe. Amu nakata naa kitumoki ina naaji entoki naidim atejo. Amu inji ikununo. Ore entoki ore tinakata yie
ira Benjamin kejo oshi lapta lang ata ormaasani ore ena siai enkiteng' oolasho nijoito meeta lasho nkishu naatesheta oltarajo ng'ambo ata tinakata iyie tenilo story enkang' inyi keeta apa irmong'i lakini metii neeku ore entoki kwanza naa peeng'as ayiolou ajo ore enkiteng' maing'or meetaa kagira nanu ajoki iltung'anak peemitoki aing'or kake peeng'as aitayu taata ena toki toolukuny kidogo oonkishu amu ore naata iyie mekure apa ilo shoo nilo apa amu eewuo naa irmana orkejoodo kakwa kishu eton eetae eewuo olameyu neeku peeng'as ayiolou ajo miking'or ake nkishu peke yao ashu akintoki aaku nkishu ake etii endukuya maing'or siyie taata tenekintoki aitayu ena dukuya kwanza oonkishu peekitum ashom biashara amu ore naa peekipuo biashara nemikintoki ore tinakata ama oshi te Nairobi kebaa ngarrin natii ena town Nikumok. naa nenyo oshi nena arrin nooltung'anak neeku peeking'oru naaji peekintoki aibelekeny biashara metaa mee onkishu oleng peeking'oru ena oitoi e biashara amu ore tinakata iyie miindim atimira nkishu peisomesha enkerai tena rishata biashara ake naidim aisomesha enkerai alang inkishu tolimu nena challenges na ninche naa ingolikinot naagira aamitiki netodua ama enaa obo le kulo arikok le Chamber of Commerce ketii naaji ncheriani nintobira iyie naitodolu ajo kelelek idim ayau enaduo kiteng'ena tooltung'anak enaa naaji tenaa kenena chamai niteng'eni ajo mee ake pee ebaiki enkolong naje neji mator kila mtu nelo ropiyiani enyenak vitu kama hizo indipa ketii reteni naaji loidim ina Chamber of Commerce atipika oiteng'en olosho esiai e biashara ketii oleng naa nji ikununo ore apa elong nkolong'i ong'uan nikitii Narok netii iltung'anak oleng amu nkolong'i ong'uan apa atipika Narok nakagira apik orkejoodo pii naa ore ena kiteng'ena naa ketii entoki naji nkuti ropiyiani naishoori aisho biasharani maskaka that is between 10,000 up to 400 with a rate of ore rate enye naa 0.8 one duo loan loan duo but ore sinye ena loan naa ekiret naa amu ikiti na interest ore tinakata nilotu naa ormembe le chamba naa indim atalaa 1,000 tolari kidegemea biashara ino amu ore kwanza entoki kwanza naa ore chamba naa network kajo taa nai bembo networking ore ena neeku ore ena networking kai naa inko peepuo oltung'ani loloitokitok meu Nairobi kaji inko peeyau entomononi natii oloitokitok ashu enatii Mosiro peelotu amirisho amu keetae entoki naji exhibition neetae export naa ore naaji peeji keetae biasharani oponu oing'ua ng'ambo neponu naaji Kenya ore lelo tung'anak niyau naduo tomononi neponu amiraki laduo biasharani intokiting masaa nikiata mee keeku torrok tidie wueji amu ore naadii entoki sidai tena siai e biashara naa marketing piitum enaduo marketing nitum enkiteng'ena neeku nejia taa ikununo neeku ketii nena barakinot nitipika keboni Kajiado ketii naa amu ore taata kila county naishooyo events napuoi aiteng'en iladuo tung'anak peeking'oru enkoitoi ekiata ninye mpaka saai noosain naishori intomonok unajua ore tinakata entoki naarita yiok oleng keetae tinakata nena chamai nena chama nijoito naa meetae iropiyiani sidain nalang ine benki amu ore tinakata yiok kira Chamber of Commerce ekiata nena mkataba ekiata nikingerokinot Equity ekiata nikingerokinot onkulie benkin noo Family Bank neeku ekiponu tenebo metaa ore ena kiteng'ena nekijo naaji ekipik orkejoodo enkiteng'ena oonkolong'i are neeku keetae sponsorship naponu nena benkin neponu aajoki iltung'anak ena kias ena ore ropiyiani nijo ne chama menyaanyukie akata ropiyiani ebenki amu ore interest enye ebaiki naa ore ade piimirr iyie nikijoki oltung'ani
100%. No shi kuduro biya na ina manar biashara. Na keri show ni na nyana na gra shu yosien. Ora ngai to na yuna jo na petu mkoloma na langai ba petu ma atu biya ne benki. Amore benki ne kincho isa pesa mera na ge ninye ekidolia jo izisi ya dua ana do biashara. Adwa lewote sile. Adwa lewote sile na magona nyebi ndaje na ndo amume ore na ndo shendo na lejita yo kejiro yo biya ne benki. Ejina Kenya. Nemenya na langa ndani bubu asenegenyi. Nebu one of the factor na lasima bego mu aitengel ndwana na be ko ke pigro bien nembing. Amori jiro bien na beta ni migrate. Hata saizi ni lo yo mpaka data. Enega be pigro bien account amu egende me bugeta ino. Na beta million. Na tinete pega account na I safe. Amori na bien pega benki na rubia no. Men le kaitonga. Ne kuiside dadi na ino nakitangena ulenge benki. Te yo kera masa amwegi ata transaction sabu kolling. Sabu kolling ta nasi biashara or biashara. Yes. Ayuni kia gepeno bi gishugunye dadi shata nemiado so lengo dongane jo Evans daba shagira jo etumito yoga na Ivasha very powerful. Kigari ya mari hadi tamati olongane jo Mark Lemain eti Kekorok Lodge negerajo tunafuatilia hiyo kipindi kwa sana. Sholeng njoro lokuligwe grado unate ngori Facebook live tenebo siengori SMS 07 00222218 tadamajo ara National Director le South Rift David Ole Mpatiany ndingire sheni gira magbana ibratni biashara wa uchumi olosho lema. Izumito Paran TV, Tesamburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseu Nalolunga, Paran TV, Naboisho, Olosholema. Izumito Paran TV, Tesamburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseu Nalolunga, Paran TV, Naboisho, Olosholema. Paran TV, Naboisho, Olosholema. Izumito Paran TV. Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalolunga. Karibu na kaito kioleng Ole ngorani le Paran TV tanaire shata kigira bodokoya ajira sholeng amadol arkilikuwa jagira jingo katokol ashedo yoleng ondongani ojo
Francis Kipino gira tumito yoke tie Ngong tene. Trumpes Anderson gira ajo good morning Parent TV following you at Nakuru City. Johnson gira ajo atumiro dadi Eredity Center 1 Naroro Joshua gira ajo tumito yoke tie Kirondon area. Tenebo si nyoltongane jo Peter Kipamete gira ajo following the show. Asante sana. Negira na yemage dada nage eleturur tenebo si le Chamber of Commerce kage biashara oleng uchumi. Na lolo yo ajo na assembly tereu nena di kuna biashara ni kutitik. Nesho shi orais oleng nkiroshi SMEs. Esho yo shi nkiroshi oleng. Na inebu ajo other the counties yare departments a trade. Mayolta na ke mbaye na yana mo lazima naba ore tena biashara ashuto tomba na ibra na county executive rai le loturi rara oitengeni rai no shilo ni na ishore ajo na assembly zeu arashunya contracts na ishore na kajenguri ya ina na ile kunyeki biashara mayel na gano le turur le Chamber of Commerce na yar jingagi mera gara ore kuloturi ne gara so jaito gi tengen saidi ore tadite na kaseba era dia ba kita ba divo na kita ba loan na ishore na ji soft loans yes kada mandong na ji joint loans hapana ti counties na ba county ni samani what are the loan na CIA dogi from 2012 Tuito hina Nairobi ni asisho. Amora pa kishori hapa 12 million. That is 12 million per 1 year. Before na circulation ne isapu. Kage ore ta na rikore ate na Benjamin ore ndo na yini ngoro leng ni mekin ndo ya leja. Mara josira ga mero no ale meyolo biashara. Kwanza ore president no biashara. Nyebe. Ore governor or biashara. Ore MP or biashara. Pama na jite tiniki ndakuna na miki yolo biashara ne atai. Anyo di bore president na patron. Ambuge ata biashara. Ore yira governor na lasma pege mbonga mwere yoke ra Chamber of Commerce ne ekero sauti lor biashara ni. Nore ndogi na inyal county na ekiata orusa pegiro ajo enaji. Kake kete ndogi na ji women rep. Na ata sininye lolo tururi. Ore na ata Kenya mzima kiata 7,000 SACCOs. Nore sako ikaribu ni nana jo police ukulima whatever na jo utara something is the leading followed by police SACCOs. Wore na jo kuna sako hii na ninchake na tumokia mere kejiru na hadi SMEs. Wore SMEs na ltungana kutitik ltungana kwa mrda sign maitumia siasa mara pale mboka biashara ne kutitik biashara ne na jingu kutitik hata olomerta mpaka gurgori ne meroladishani kake keyo county ashua mero donga le meta ngirishati anye keta muketa mpaka senator neta women rep anyo dibe mi bunyege kulotungana kutitik meta keta sininche nanda loloturri petu mata retota na kudolta yajo ore yolo kulotungana kulari ko biashara patrons maybe le kulo turri kuna branches le turri le Chamber of Commerce megera I empower ashu megera I bunga ngoriong naji lelo barnot arasho nana biashara nyana na ikununo mebongeta amore ndo kitana ata eron kitisia de terikora angole ara ubo ala rikoni kake migia terikori karato lakini migia terikori amu eton kitia bori oli na tenike rodina na Dr. Benjamin na inakata kibodo kwa migia terikori ya te county government national government amore tena katendo kinati mede ningote ni assume rikyo monila ijogolo
Niyiolo ajo iyata yie biashara amadete nakata agenda ino manifesto ino kanyo di ipik amate nakata meeta enkigorore anyo di empower kulo tung'anak meshomo biashara pemikintokini aisumbua ore oshi ilarikok le siasa pole nemeyieu keyieu nerik iltung'anak aisinak na ore na narrative na keyieu nikintayu amu ore tinakata nanu tanayieu olorika moja yote first and foremost nang'asa empower entoki naji business people amu keeta hona rodari ngole ajo ore tengelare ngole e Kajiado neta ngole involve oleng executive e Kajiado. Yes, amore orgavanai nijito megere ibonga nkoriong erikore ino kayieu nikimbung'a ore nanu paanoto lorika na keeta blessing orgavanani matejo pokira okuni they supported me well na force naewuo kutoka amore nadi entoki naijana eto sinje adol ore ngole olelengu letimi ndodo mairoro ngole ninye nedol ena siai netijingaka ana omewu na ngole Highland naewuo Nairobi neponu ajo pe narikore entoki te koto dadi ategela pegu waithorikore tinata natii orkejodo koto da amu ilibidi lakini nishori yongo ore idipa ajito neja maybe Kiata 1% enkoriong naibungita 1% ashu 2% ore nadi najito erikore yang na ore dishi erikore ata na nikijo uchumi ore di uchumi na ikiti ya bori 10% no ore na 10% na kiti ya ama ina kiti percent ata na 5% eme ikiti na age ninya atua ne kwera sinyeri kore na ore pibungi yo ata 70% ne kibuo oleko ide amore tena ara mfano ore na ibetum women rep na kuna robiani ni show into circles specifically amore na dinye women rep na ina biashara oltururi SMEs ore governor ni show contract meta tana ke ni bungu iltung'anak meta naji nizurungi iltung'anak 2010 ni show workazi na ina igira adumu laduo tung'anak mekonaja meshomo enkai level neeku nadea nana jagira imaanisha tenijo eton mikiata erikore ashu megira atum support mikigira atum support amu ore tinakata loreren na keyieu nikivalue amu ore oshi loreren na kivalue ana tinakata kiasita apa ina kuku ore iltung'anak etijing'ata mpaka nejing'aki oloitore enkop mpaka nejing'aki minister nivi law speakers iltung'anak lenye regions nejing'aki toonkautini enye aret amu ore naadi ena toki najo chamber ena siai ya biashara na handout naji esidai ana iropiyiani nono robiani nono eniata iropiyiani nono teniata amu ore ninye ina siai nijo basari nyo na kedoyu na amu keeku kaata nanu ropiyiani ainei meeta haja nalo aisumbua neeku iltung'anak init ninche idimi aisho naduo ropiyiani ama ena peejing'u etayara na blessing iye aitoki alotu aitutum kulo tung'anak metaa kitum enkoriong na nidim metaa ore ena inatumo ngole nitipika Narok na involve Narok County Government. My friend kiro na intokiting ati ana jona ndoke kwanza ore patron na should be the governor at the county level. Yes. Na keeta sectors naji water neetai municipal neetai nyo a business person must be there whether you like or not amu keetai na neeku the county government need us than us need them yani keyieu ninche yo koleng alang yo amu mara nani ndo mataasa ora tena harisi ya permit na mpaka nito nini or biashara leadership or biashara amu amadi kagwa tungana ndio show permit ema county na kagwa tungana go show permit biashara ore na lazima bepite nebo amu ore na betu kipote nebo na keeta neweji nerosha neeku ore blessing ore naji peki tumasho mdukoya njo die shugokino lariko langa ko
kiro ninye ata 10% ajo biashara. Kaji kingo pee kidumu iltung'anak lang amu mekure saai etii kaji kingo pee kipusi iyiok another level. Neeku nena tokitin naaji egira ajo ore terikore pee ibung iyiok at least nibung irbiasharani. Ebaiki ore taisere namatii nanu enewueji but maing'ura sii future amu pee mikintoki aing'or siadi. Amu ore naadoi entoki naing'al iyiok naa eking'or siadi oleng badala ning'or dukuya. Ning'or dukuya. Yeah. Maybe enaa oltung'ani otijing'a biashara. Well naa ketii duo naaji empukunoto naje biashara nindim atejo ninye duo oleng naibung'ita ninye nagira drive enkitubulunoto e biashara o development tolosho lormaasai. Ore biashara naa ninye utu mgongo. Yani enkoriong ninye nanapita olosho. Ati naaji ninye nanapita dunia. Nitoki anap Kenya, nitoki anap kaunti nikitii. Neeku ore tinakata ena toki, ore dii apa entoki netukitum naa biashara enkisuma. Ntokitin aja? Naayieu naa ninche kias tena karne naji 21 century. Amu ore naa dii pee kitumoki tinakata, ama tinakata iyie amu keeta papai lino nemelo sukuul, nemeing'oru orkasi, netii biashara. Idol ajo ore biashara naa meeta ninye limit. Yeah, amu ore taata entoki nagira ajo autu naa matejo tenkitanyanyukoto eetae ena biashara enapare ngarrin nanapisho transport sector tenkitanyanyukoto naa biashara sapuk oleng. Ketii naaji amu tening'or naaji matejo enaa kuna sakoi pookin ning'or ajo naa sinanu piilo aitereu akutitik asapukin naa keeta ewueji ne-originate. Tenetii olosho lormaasai neton aa ketii ake duo ina sako kake iyiolo ake iyie ajo kelong'an loiterutua nyoo ena sako. Ketii biashara nindipa iyie atodua ajo ke-viable tolosho lormaasai naa ninye nanapita uchumi olosho lormaasai. Naa ninye ijo oyie maisha ene enkiroshi oleng. Amu ore ake pee ebulu ena naa kebol kulie oitoi kumok. Ore taadii tina naa kesipa amu ore entoki e kwanza naa emikiata ninye esiai oonkiri. Amu oshi nkiri naa kaji eyauni? Mee Nairobi? Ninye. Anyoo pee mikiata wuejitin pee meponu iltung'anak aayata toonkauntini ang'. Eme biashara ina nabo. Ore ai biashara naa ene transport. Naa ore paisho example lenkare Narok, kimbelekenya apa yiok. Enaa ilturruri 10 enaa 30 kimbelekenya apa aapik irmaasai. Nche enya ropiyiani amu ore tinakata ngarrin, ore matatuni natii enkare Narok naa karibu 1000. Ore iltukutukuni naa 5000. Lakini ore rikore muj nikitipika apa yiok metaa irmaasai otii. Peetum enaduo kiti handout engarri. Ning'as aaku tinewueji ning'as aiscore. Biasharani aja. Ore naa itii nena matatuni mainyang'utu dii nena amu ore naa sector transport naa keeta ropiyiani oleng. Ore naa sector pia oonkiri keeta ropiyiani oleng. Ore naa hawking nemeeta entoki naata ropiyiani naijo ena hawking. Amu ore tinakata entoki peeng'as aaku ekifumulia aadung' orpurkel. Amu midung' orpurkel te biashara, lasima piibukoo. Amu nakata naa itumoki aifuna entoki natii dukuya inyi. Yes. Neeku jito yie ore ena biashara naa enayieu niking'or netii ene transport. Netii enoonkiri. Netii enoonkiri. Netii enatii SMEs. General. Lazima pee king'oraa. Lazima mee nabo king'or. Ore tenitii yie Benjamin enkae biashara nalo nanu enkae. Peeku naa kigira aibalance. Amaa tenelotu kigira ake aidip. Imaka naaji esiai e GDP taata ni contribute naaji olosho. Mong'ori oshi tenkitanyanyukoto neji ore naaji enaa kahawa. Ore naaji enaa sukari. Mayiolo naa ore taata itijing'a national office negira aing'oru eninko pee ibalayu sinye percentage naa ore esiai oonkiri ashu esiai okule nepiki sinye ajo kegira oshi aibung' uchumi olosho te kiasi fulani. Ore tina naa entoki na lazima pee kias. Amu ore nena sector pokirare isho ntomonok ormaasai kule metaa
menoto enkiti enkume. Na lazima be ingorakini enkoitoi udole. Meta ore ena siai ya kule ningoruni enkoitoi natumieki kuna coolants tenkumoi. Meta ore naa ninye ele tung'ani kule tipa one asubuhi naa ketum nemeruoyo enaduo ale. Neeku ore tinakata teina naa kitii tayari pee kias ina baye anaa enayieunoi te national government, the national office. Yes. Ingorita ena kamera ino ena. Kanyo lomoni lindim atoliki irmaasai nisulaki elelero. Ore entoki najoki elelero naa kwanza mekure etum irkasin. Na kayieu najoki elelero pees biashara. Nimijo iput olduka amu ntae ake oikompita anaa maate. Ngoru oltung'ani ata teniata degree, ngoru biashara namu ekindim biashara ao enedo. Na enikash ninye tenitum enkiti toki ninterunye biashara. Amu meetai iropiyiani kuti te biashara onkumok. Ore enkae toki meeta entoki sidai, ore sinye iltung'anak lang nisul kulo ootesheta ildukai neshet inyoo entaasaki ate biashara amu ore kuna ropiyiani naaji liquid money naa ninche sidain alang iropiyiani nilo airent enkaji metaa olapa ireshu badala niata biashara kila siku. Amu ore ake pee kitum ina oitoi nekipuo dukuya. Ore enkae eng'oru enkoitoi enkiteng'ena amu ekiretu ntae akeret leturu metaa itum oltung'ani metaa teneji keeta ina ng'eno naatae nilotu amu ore ninye iyata ropiyiani nimiata eng'eno nemeeta enias. Neeku kayieu naomon oleng ajoki ore sinye najoki ilarikok lang embung'a iltung'anak inkoriong'i kulo biasharani metaa eking'oru nkoitoi nikiaku tenebo tena rishata peekidol enikintoki iltung'anak eruata aisapuk alang tenetoni iltung'anak toonkang'itie netoni aisumbua ntae badala naas biashara. Ashe oleng, ashe oleng, ashe oleng. Director, National Director, South Rift, David Ole Mpatiany tena lomon lenkiteng'ena katukul. Olaing'urani le Paran TV kijo ashe oleng tooltung'anak pookin otaa tenebo yiok adolta irkiliku ajo eton ake egira ajing'u katukul lenkoitoi e Facebook ashe oleng. Ore teniaba oltung'anak pookin oitaa ena kipindi etii oltung'ani ojo Director Charles Runge tenebo oltung'ani ojo Kaleni Klesi Elijah Ole Karpa tenebo si Ojoho kiyiewaki yie erishata sidai oleng endama sidai oleng narrupil kaji enkarna Benjamin Ole Koriat najo ashe oleng. Ashe oleng. Okay. Nanya damu Itumito Paran TV.